okomori watukufu kao mrenge emakuswada ukaya heni wakati aranji ya harimwa za live zinu nyehu mujarike wajima ili rahadisi balu ngunari ninke ushahidi mwema hunu duniani nguya jeli wabangweni kiyama jerike mazahidi ya hezembi kao ngazi remawe masiwa rijerike na mazahidi mema ya wanadamu wawanao nezembi zenu rikenje manruvu inshallah. Amara ya bili, assalamu alaikum. Sirengesho baha ninji harmwe live yenu harimwa mirongozi joka mifuvi jotsongeza ni letembavi ikaya emwana mahanjia baha ndahamba jokiri anji harmwe live yenu sheshani hansi wanu tiusalimu mwanzani wangu kuluto Yusuf shani hansi wanu leila mihima miziro ire mawe komor alafuwe maraia wao nao waenshio zetabu hizo shawalo juma utrete noriona ukaya ngasi wanadamu ori tia upolemiki harmwe komori hatu heze nongo nziro zire mawe komor sha hatarjoka ushinda riwaswili na message amandiyo ngamrengo shobaha nivehe message ukaya le jiji la mvuni le jiji la mvuni ngari parao harma journée culturelle hunu Marseille le 4 on fikiri ala le date le lio le 4 ou le 8 uskudi mavo am jordini publié et affiché banu mona hula la salle ya nyamfambaya biidhnillah alkarim venge ngari paranao hawinji Mohamed Laher muna unike khairi inshallah ngari paranao hawinji ili rijeabo rendera soliti wanahatu na utamaduni wa Komoro ili rendera ke wazima risaidie ze projet za hemiji hatu heni mzimadasi yake mongoni na wajushinda wasaidia projet mada hizo bora zensi za hatu zibasauhe harimwa ze janibu zonsi pia aro wantoma wafikirio zentoma aro wafikirio aina hele tengezo la hemi jihatu aro wahafili hao nemalezi hemi jihatu aro wahafili hao nourahafu wa hemi jihatu zeno hizo pia ngaziri tanganyao armadaraja ukaya aridosa na rekawajima regiserve ya wasi badala yukaya rihunde madhamana yukaya waserve le toifa ibinge narijiundie emijihatu riwasuli daraja ukaya eni wakati rijohasuli daraja ukaya rihunde maranya wajoka mpia wajushinda wa regle madhamana wabidi wafanye wananti le jumbiso la hensi hao watuzifanya wajuhima wa regle ndo hanadizo evenge shani hansi wanu uskwa jana siono Ubaidillahi mshangama na Facebook FM wakaya harmaze live za hao zukaya waonesa camion la jaza majerikani ya 20 litre ya zinzanu watu hatamba bahanu bokaya le kamiolila wajo kamba bahanu bovira uvuzi lutanla mwashinda undanye majerikani ala hata uhea armadaraja helila nanu utanla mutena ushinda wasuli daraja ukaya kajawa ebinge badala izoti nozokaya wanadamu wapiblie video ijeke balaila video ya rengo Msumbiji mama bdere mguna unike khair inshallah shayo live wanadamu wayona ukaya ulatindo wakati Ubaidillahi mshangama ya rohao jaulaya shaula wakati yokam onrunga wanao moroni ngo wanawe magari ya moroni ze plaque d'immatriculation za magari ya moroni ala kulli hal badala hizo nozila zafanyiwa wanadamu wafanyeze capture d'écran
ili waonese uziro udhulumifu ulio harmai Komori hatu yamaha ziwizili na 24 ala kulli hali yamaha 48 biento ngarjo waswili maha mengo mitano yanti ambao ngiyo huri yanti ambao ngiyo makamu yanti jirema ufuba kangiyo mongoni mwezenti yokaya ngwa jirema ufuba ukaya ngwaona wafaume waha ala kulli hali madhamana wao o madhamana ukaya wajowa kensi yabo hele dingo laho wananti kabati dhamana arangubala hata banu yokaya ngono daraja yaje yake harmale dingo la henation ikeo la mbabaha he na mzaza he nde umbeho bala na ake na mapesa hata ikeo la mjombaha he ulo na mapesa ukao la nde mwana ha he nde ulo na mapesa ngamu mrengo ni bihemba hangu bala eshi beho wandu wao harmale dingo la hele toifa de maranya waondo wenda uharmanyi chaguzi waende wachagua mro na masuala kangari chagua mro yende yake harma uongozi wa Komori yake mrumishi wa Komori ebenge leo ebatimbi ya hunda le toifa nduka ya kartu tendeza dhamana wanansi kwa tutendeza dhamana mawasulu daraja ukaya yende daraja ukayende yake muongozi wa hele toifa shangwe ndo bala ike ilande nzia yende ya jitajirise rezefami madaramdardeni ma heni naima ya dunia waprofite le toifa la fanofua asbabu wape mrubala yende yake ndo mrumishi wa mrumishi wa hele toifa wanze mrumishi wa hele toifa ndani bahatimbi yo iremele toifa la Komori riwasuli daraja ukaya renea harmaye dunia mchapo kalamu nge munu harmaye dunia yenda yatahe ziro hendi harmaye dunia wendo yatahe hazi na maisha nge harmaye dunia wendo matembezi kartubaki harmona zisiwa wahatu ka urohe ngazi jonde nzuani urohe de mwali urohe mwali ende maore shangarishili yao bahari zaidi karturo hapo renda vanu wailera renda bushini au renda Dar es Salaam kwa 30 minutes shangaru wasulio daraja ukanga rendao harma ntsihu na ntsihu jumari zungulie dunia amala kulli hali mwana mkomori katidaba hale ko ya juhambale wala kulli hali hale raka ujua kazi famizatu zikafanya nizofanya hata zijeho terminus jana example hija kajana mkalimani hajaula ya hadiwa za kabale mabani haya ngwafamu barini no waje ulaya mabani haya ngwahuzawe ni shohuza no yaje ulaya jana mkalimani haheza wa aheza jimbo hende harwashelea jimbo la heziwa ni mbanzi mkomori Salim Ali Amir Chekemsi Buldezil Abdallah Shiabi wonsi pia Shebli Suleiman Mzechek Faridi wahende harenge majimbo ya wandu wao hayawashelea sabu ija ntongeza haka ujaone ulaya hajao ne ulaya hadaka wajaza yomongoni mwa alama ya binadamu wanansi wabidione kaya mwanansi mwana mkomori uloe safara leo woikati mjinga yotoka ya dofanyisi wakaba nurija ulaya shaba nungasi wajinga ala kulli hali kwezi hata kwezi imana na kahunde darajani vire harmazenzi ya hizo ni daraja uka titia jimbo baamni ukaya ni uzise suala ukamgala wajula uko sihauti daba amini ukanga rujua migala rikazi wao wanadamu wafanyao nzia zokawa riprovoke ili wanadamu anjilane zibani ramba esharito warajabanu orijebanu hele toifa la Komori dailele toifa la Komori ngari jua wangari wana provocation
kwa wenji ngwa treta wanadamu watona maulumati wenji ngwa joba nuundu wanadamu walo na zankili za dunia arma daraja ono na ekomori ndabala babo kwa turenga zila ankili walonizo wakiri fatuhu bani hao hende balange balangu bazizo yensi woze ankili za hao kwa tushinda wabala yankili hao wahenda wa gombeana na fatuhu shazankili za hao zija zikadamize wanadamu wa amini yokaya isha wahansi banu denasu Mruhamanda aminti na mjomba hangu ijokaya banunga mambo kamde ilo mjomba hangu yende arengezi mjomba hangu yuko washima huu ono nsina mriokaya hafungwa uholo haya nsina hata shawala wa ulo haya ile jafula mola hangu ngalitingo jehansi hosoni mwao yuka jana hamada ya gazo maudi jokiri kemi hijahizuki wangu ono oshao ijokiri samahani baba mrotsai d'accord mesola ngurango mwana wala roho bon oshao ijokiri kama na hango mwana mshe samahani izonde zenozo kaya zinihanti banu harimwa zenozino ebenge hele toromoli liyo harmwe komori raona rawasulishiwa daraja ukaya ekomori ombaban rawasuli en 2023 riona ukaya kavatsi daraja kamrulo harmwe kapitali katujwano mba maji kwa jwamboela zirishangaza buraja banuri zamba ori hunda wa komori hamandasi wakozao walohula waona otabifu wenji wa haongo masiwani ngwakozao wajo banu wado kadamiza yokaya banunga si banu ngari fanyo polemiki yala mabido yala Dar es Salaam yala mabido ba hatari yaona daraja kale ori wasuli daraja ukaya wazaza hatu Mwenyezi Mungu nalibendo wandu majehansi harma ni ekomoriyo monesao ya dunia zetarhamfu ikaonga zijirio harma nzia za video mwaka filme mzaza hatu ya jaza mahendeni hama wala ndo wanadamu wala rambao wamenyefuhitwa Mwenyezi Mungu ajuareje sasa roho walo masiwani wavao majuni anova mabido are mabido akazibanu mzaza hatu habale mna irumba na mabido ya andisa ya jaza lefuzilinu ne ani katina babanu yatubala bido ila sana mange ukando babanu mzaze mkomori waswili ono yokaya badale ukaya ya bale mna irumba ende ate mhogo shindoni katina wakati okabale irumba ba ishangurda bale na mabido shelemba bana jona tonela majilisi he izo wanadamu ngwaju hapa nuambe wala mzaze ala Dar es Salaam au wala mzaze kao hende haka hulala mabido ya kaharmale kamio inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ebenge ichonde de maksada kutongani harmwe video yinu delini onawe mitamko ya wanadamu ikao wondo walohodzoni wabao waona wetabu maji waona wetabu ya shahula waona wetabu ya mwenje shahosoni mwaongwa ojumo amini wanadamu ikaongwa watabishao banusira riloba rizamba osinde maadu ya hekomori ngasi tayari mrione kasinde maadu ya hekomori shasi chojodoja banare zamba mwekusura haze roho na mtaheduna inrwa jini mjiye au mjitowe harmazerezo sosio bara hini ngasi banu si chojodoza bakwa jomba kari mwanoni hokani wakati rjomona ni karna uva nafasi zenozi si chojodo hamba uka uandwa nuti haki si haki ombabanu mwasulishe komori inu ala kuli hali iringe yonde ndongo ya kamuhimu ni njie harma live yenu rihashirishe mbabi wanansi riose masuala yukaya ebanu ngarijiviwao nezilio zinu au bangaziriho zao ikangarijiviwao nezilio zinu karnala shetwani rauna daraja karaiviwa ni izo rajo wasuli daraja ukaya zetabu zinu zire mawe mwanansi maudu za jojazi badili kaba nungariko zao nizo ngaribiwao nizo karifanya daraja zokaya rala mhara ratukiwa nizo 50 hadi zenu za badili 50 hadi bawa nitiwanzani watu wanuti wa karibu nasi wandu wafanyo zenu masiwani wanude maadu ya hatu
en 2023 ala kulli hali yo kazensi majirani iyo masuala manda wa ya riho dingoni har madaraja ya maisha bora yo fikiri ya mananti ya roho universite shahoro habala ya hunre ya haz ya kenese de yahe si stage ya mahana maha ya hunre haz tartibu zanti zili yo majirani daraja ndile joka ushindarione daraja ukari hadisi na societe fulani waje ili iritoe shomaji harmaze ntizahatu ekomoriti ndeheli hiyo ngwa akadami zao la mwana mtiti ulona yanza ya tafiti harma daraja zote hemaesha ngwa mkadami zao harma daraja ukayatijua kwenga ukoya johamba wala ulo mbasa ufu wa maisha ya joja kene societe hahe yasahilisha wanadamu wenji wafanye hazi wadohunda mahinru wehila wadohunda saleri we kinaya za roho zao ala kulli hali kweza hata kweza wanzani watu taifa la Komoro rimwanzawan ekejajo wakati ukaya mji fanyilie bila hawanyi mwone mahami nji ya vira zaidi ya riviri ya harima uhu aniranda ngasi wanru ma independent raelewe daraja na falsafa umbabahanu ya independence hatu yari wasulisha harima daraja swara fambi ya madhama na wapeu watu heshe na le toifa shahoso ni mwaonde nsaba mwili za hao makatikati maraji zora ndo zamba problemu ili yongionda so no mana mchatu tsoko mimwanza banu kiasi bahi leo nguko mante ebana problemu ili yongionda hubi ono banuka mtsina zohamba wi problemu ngiyo bumana mshwahatu mteza jimburu problemu ngiyo okaya emadui wahe Komori nda warenga makatikati yao wayapashi yao harima daraja na wabwe mananti katunda nzia mananti zila zidara zao wazifanyo hazi ngizo hamazi mazambe zihambida mbe ono problemu nda asia unda wao warenga ole ile toifa warenda wama ile toifa linu kalitsuenshi wanadamu shanga yensho zinyama problemu nda wao shatinda asimarani ya rajo hanza riunishiwa ikahoso ni mwanyu selodani ngamwisoka banga sina problemu ebenge abo le toifa linu ngilo zero halisi sis marani ya rajo hanza riunishiwa rilekezo anzia rini kwambendo rile abole orendo hamboka magari maraji haruma nsia mada yenu ono lewezi dara mfanyo hazi mtohunda mbavizaziri mwakansi ne magari maraji eva nu intabiendi eva nu dhwamana haji baliaje eva nu inuwa ferindi shaizo ngari zambao vanu nganyi na problemu hakirike na problemu ondo waritia ye problemu hoka warende toifa jisikini na siti masikini ngwa jitarijiri sa we sikinisha mwananti ebenge kara hakuja maizi umbabanu wa wasulishiwa singabo sirama izi rarambuwa uka rijangari nsho ulaya shangari nao heli wanrwanu wabiri yao le toifa lienshi yobonti juba emara yao nsho bonti juba rijuhanza uminimu amu ala kulli hali ritokana mbabi ntinti ya ubinadamu soka mbabi ntinti ya ubinadamu seno hizo kazi sufanyiha halafu hizo aruja bari zambe banunga sina problemu wi ngari kubalio no warite problemu de madhamana wapewe wachwai wao waja wadabao wananti warabao zemalizaho wananti wejifaidisha badala yokaya wafaidishe mananti ebenge wi ngasina problemu hokayo nde manyahuli ya hatu rijuanze manyahuli hatu wakezi walo wake maflueri ya donu kizandro mazamba hatu rijuanze manyahuli hatu wakezi walo zijotoa mavuna rijuanze manyahuli hatu eni ujuangalia shamba shayado jiviwa si badala yokaleonga ruwasulio daraja ukaya ono eni mriaka uhayangalia shamba shatu ngutua tinzi hao muri hasikitiha ala kudi hali halafu winga sina problemu avongari mwambia oni nyimwambia ukanga sina problemu wi msijodo juzi saka marazinji nga sina problemu
no wariche problem de madhalimu wapewa warenga Komorio waibamba watu sikini ale taifa la hatu. Wandu hamenda nyiko wenji wa hanyu nyinga mrohao ngamba hizione daula ngamwendao harima wenji wa hanyu wandu wa sport ngamwendao harima zenti majirani ngwaonao heli zenti hizo zipangao Jeunesse ne sport zipangao zano za hendrini Jeunesse na zeno za sport na za ndongo za ubinadamu na jeunesse. Lewe Komori wasudishiwa daraja ukaya wewe ngwendo hiyo wende huni kwa nafasi uone jirani ngena nafasi taila yoka wai ya hisi ukaya banu ndo metie hangu wewe ngoko yabo wende hudo pandu mapasima mahala au wende ukaharma stage hula aeroport hutezemburu hurdi hujaba nukutufanyiwa gymnase kutufanyiwa tere harma daraja ukaya unike yani jitahidi ukaya uoneka nova nuzeno zinde ukaya ratasira mtanana masiu zinde joni kambendu nile shangi yo hamaje halafu kutone daraja kanova nantima dhama na wakweli shawanu wabanzi ngojo banu ngamjoba mdo retraite ukaya sina problem ngasina problem hapo ngari mwambiaoni msidoju samara zinji ngasina problem ukarita wa makazi ranza rejeye masiwa rejabo sharunde masiwa yani yake haruma nuru na swana kartwanza rizewa na bontsijubanu riwabamba zarmenti ya hatu ngaranza ushardu wasolitisha ne masiwa huwa solitisha ne masiwa noendi duka yangu waonawe Komori haruma maendeleo na swarafa njema na subira injio usoni mwa ema dhamana wasubiri ya ule taifa haruma daraja ukaya rika njema nguvu sonde zembwana za hatu ikanyi mlobo masiwani kamtwelewa zembwana za hatu shanga mfikiro zindu wajinga mjitrompeo nga mjitrompeo sirarenga embwana inuriro hao singa sina mba raha ya dunia mba vintintirio nao kako mruju amba halala hizani komruju amba katujwa para mro kakatina mwenje komruju amba kaya umalani liyo hunu tina kaujwa ni telefoni mruba tina connection telele komruju amba kaya angabo baridi tina kaujwa ni hele bae baridinu sito jobula imajiri ya shofe bala riele kabasi lozo kangara ngongari pao majamro rido hushu yo dunia rakarala awa yo sine dunia rienshiyo rijojo izo ridiwaze kabala rizali yo honkangale ni hula sina haja nendi kensi banu abar sarfonde fami ono narangalo wanaziwa na hatu la wandu wala wala shangare loka ya balando bawe masaha yatu ya rendaje juzi ndo raja bonsi jubanu ono kama ujwala kuli hali restaurant se Komori hatu ibamba jao hula masaha yatu yazishiwa masaha yatu ya dorombe ya duambi ukala kuli hali ewe ngawe na mwongo onwezi unawe Komorinu vanule sahla hongilo banu vanwe mizi ya hongilo banu ngoda azo ala kuli hali karna ujwari ke harmu ya dunia hiyo sisi mavanzu yo kayari jihuze no binadamu ala kuli hali si wanadamu yukaonga sina nyanzo na mahaba ya Komori hatu na murwa arilonu rijifahario no murwa arilonu karna ujwari kesa wananyi mlo yabo mkozao mtabi hao harima maisha masongefu mtabi hao harima dunia ikaonga ngari rejodi ngoni badala renda usoni harima maha 40 na 8 bientôt ngarjoka usuli maha mengo mitano ya usongefu na udhulumifu halafu wabu hewa walo yapo waona oze tabu watu hundamba mwenje watu ulamba hindu ono wakensa wadore mama koti okabanule osiri zambao vansiona damrabutaliwa ono
gasi namba mia ya kibinadamu riashio alhamdulillah rabbil alamin ko jamba hende hazini hazingamanyi hambavi namba sale rio kaya kajaliwa heni hali tabu ziliyomo nsijubanu sha mwezi wa hifa wendo angalia ngwali mantewa ikonti hao halafuri wasule daraja hiyo kaya fatuma kaid nguna unike khairi wa inshallah ruwasule harma daraja hiyo ka wanadamu walio harma shida waremao neze tabu neze mpampa neze shahidza neze nkudi neze ono waondo wanrikao ngwa konsi yo werikadamiza ukasi wanadamu ritau polemiki wanadamu ikao karitsina ndongoyo singare ndo hazini rela hazini ngari jori shemeza umshemezo hensi yokaya emabani hatu walo abo ondemba hazi wafanye singare ndo hazini rejabo eka wanu warenge elwaye shangar tsunda mbabanu rende rangaza rifanya mbahazi rijangaranzao wananyasi madiplome walo yabo waunde mbahazi wafanye ngaranzao wanroju kabo wastehi wadzadza hatu waunde mbaindu wale wakati wajo kaanza zila mbio rampa wende siwa wakati wa nyichaguzi itsoka zila mbio za sakafuni wakende watasha wandu utajiri wanu wambiwa izo nezari hafidisha shati no zinji mwanama Jawadi siusalimu renga urongozi wa Komori mtukufu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garimbushiriao ni amani na usalama harumaye malaho matukufu hani da nini zifami zonti pia Mwenyezi Mungu yajali yamnike ni zirehema za duniani na akhira. Jerima mbili nukaya Komori kanio jana mria juha siwoshindoni mrakabali mna ndovi wahe no muhogo lewe yenu ezindu yuzo ngazi agiziwao Zanzibar na Dar es Salaam jaze huzi wa Komori nusu wananyasi wa roha wende wafanye misomo mbali na mbali ya husiana na ledima warejee harmayansi wataha waoneso taalamu hao wa nyumeni nusu hao washindi wandiso wala zilimu zoshinda zifayowa na Wakomori shayundi hokaya hoso hunda shilashitima watie zindu hizo wasiwasilishi harumema siwa ya Komori ngakao hoziro wakati zenrozi ni mhuogonga zundu hao kaya zitafadiha walihasara kiasi wakayo wanadamu wa wende hata wajia wakati wambo kaya kairi rivensi za investissement zinu ritawe rirejei haruma ilansi rakofanya misomo yake abangara nzori moneseni kwa wana Wakomori ngwaruha wenda wesoma wefanye jitahidi hokale weyinu ngabahundi hao wanawenji wasoma fanibali na bali sheka wasudi haruma masiwa kwa tujua wenda ondavi hokaya emishinzi yofanya ndongo hamandi hizo kaiti ila sondage yoju hokaya banle mwana Mkomori yasoma ngwa wana majana mangavi Senegali ngwa majana mangavi Turki ngwa kadha Turki fani kadha sitajida ila sondage yojua ematwalibu lalimu wafani bali na bali kwa daula kwa tina zenongo hizo okaika uladhimu wanje haruma za universite wana Wakomori wenda wasome yao wafanye recensement ili maudu ekawa jangwa nzo wa helopitali au kama nzwende wafanye investissement haruma ledima wahundriho wana walio profanya zenongo hizo avant yenda warenge wajeni avant yenda warenge wabushi shangari hundao kaeni za jiri nziro harumensi hatu shangari ndao rarenge wabushi wajua fanyezi hazizo hawakatukao ngasina wana kao waroha tanga wana wa HCR sinajuma mjani vanu ukaya ngasina wataalamu wahusiana na unono watauwa wabaki Faransa hokange lazimu wende wanikiwa vamana warudi wambilo kaya ngelazimu dushili ya ula mzeule ya tusumaola c'est-à-dire mujonda yaniki wa responsabilité ukaye sidejuka urenga ye decision yamu iso hawakatuka ngene daraja yorenge decision yamu iso wanazija na wao watauwa wajiwaba kishifaransa wadobi haruma mission haruma wani kwa passeport diplomatie wadobi haruma mission olioka wende warenge responsabilité abangara nzore shelezo kaya komorile wayinu ngabanziao produits ilio dangereux na abonga bo wataalamu wao mengoni mwa wataalamu wao mwana mzima wa HCRC wojokaya ze produits inu ngajalazi mzurumilwa okanga zendao za Antonishi mwana Mkomori abora wa CRC na uto wa CRC raulo wa hele jafi na uto wa hele jafi shawa sawa
warengo wana wao wa warensi mbaha wende warenge maswalabwe haura buka wende warenge wanadamu kavu wawanike dhamana za Tswameri bahari wahimi hamvu haoneso kaya azalidi ya lazima ke presida hawakatuka wa mwanadamu ukao haja ya sise kumari wonsi yabangari ngarimwambia woni juzi baka moto mzima shababi mzima wa HCR wamilwa tulaki hahimi harumu mjiwa hao yoonesa zeno ngonziro waziesho harume Komori hawakatuka umwana yalona mhono hazi yakahone sokaya giladhimo mristei shao wandu walio karibune yezi wala harume mjihahe wambokaya kusina diploma hawakatuka wakati wakahenda wasutene CRC hawasutene azali waja demando diploma demando diploma diploma waduka uzundaje hawakatukao nganyina école technique ya wahwa ya wakati wasambi mwirasi ngeolao okaso sipia karnaso jua rende haruma enseignement general geladhimu vakaye waduka usomazi hazi za mihono waduka honda za nyumba waduka utazi pensuru waduka ufanye sodiri ainsi de suite shamsaua mrenge si hatu mateka haurenda nai hawakatukao ze namna zonti pia ngizo zoshinda riundele taifa na tonjamba bie problemu ya zipare leo yinunga ba pare shakarati ze mapano de signalisation emana hindiniatio dokaya oliokaya vakaye jumba lufanye hazio ritaua rifanye pare vatinya limitation de vitesse halafunga mtodo ya haruma zimimbari na mbokaya wa Komori na mdofanya attention yoyoke kiri hiyo hambila mahadisi ya falmalange yabona mla ni wandu mrengozo wa manaza hensi haya parce que zenongoza ze problemu za pare hizo na mwangalie ambosenga sina 3 mois imana mzima wa azali hafanya aksida gari laha helitafadiha haundu bahati jantwali hayei shangara nzuri mwone sonukaya kanga mjatia ya security routière yabo raulo harumwezi rauto harumwezi ngwangamiyo nzia yokefanyiwa vatina security ya henzia kabanga mboka yendongo sideka mrende hafanya pare yoside ndongo yendongo sideka mrende hawa ha l'hôpital yoside ndongo de kamru wa harudi hafikiri wanadamu waduka unje wafanyia hazi yabo harudi hafikiri yezana zuka fanya hazi zuka zikiharumwa nyumba yu harudi hafikiri namna yo traite ze produits chimiques zokenda zarumilo harume l'hôpital hizo hokaizo imade yekali ze produits zarumilo yabo baheza bakishabala zile made yekali zila zohenda zende zifanyiliwa namna yokaya zitantwalishe imwanadamu ujihundo nziani ze sirengi ngono hizo pia idamu ukanga boda mukao yokejwa ya conservewa na ndongozi njizinji ukanga gizo haruma l'hôpital et entretien ya l'hôpital ukangela dume nettoyer ye produit nettoyer l'hôpital yo de produit nettoyer dahoni yabo wakati bakamumade haruma shambro ya hafa bahe produit jawo tula yabo yo sawa na produit ukenda wa nettoyer dahoni chaya wa wanduta maske na produit ukao zoja zi desinfecto da ye shambro ila na mabadita yala yabo wanadamu wao ikangwa japangwa yabunga tungu wa nyumba hojuma majaya yaboduka runo faida wakati bala wake l'hôpital junda za l'hôpital mbili junda wa harmashesi wa shanzwani za l'hôpital hizo zirengwa zitula za materiali rilitaha ma specialist waja ritana wataalamu wa hene twayazi ritana wataalamu détruise des produits waja riwalibi mapesa beshika menji sharengo wana wajunda wa harma université riwati harma za l'hôpital hizo wasomesi wazi hizo l'hôpital el maarufu yenda ibulwa sharunga baduka hundo kabanu ngasina mwatie ya huwa nadamu ya huwa na wakomori wajua ndongo kadha na leo yinu ye mwanadamu jundo harumansi ya bonze ukaangu ujojuha ya jihunde na mshahara wala kikadha kana hujajaji hunre haruma mshahara wala kinzima ujo uwa ya bakishehula ya dohunda zeriali zila hokahula ngena security sociali ngena security kadha hawakatuka wawesa waliyo ngwa honoma jitso gabonusu ha wajitsa ya waja Komori wafanyo hazi na nusu ya waja wa investise wa
warudi warejei waransi zenongo hizo yabugari mparao ni wenyi wana wakomori mjihunda au surtudo shababi na mtawe ndongo za voti paske yo hamdula masakala wanu wanadamu ambokangwa tahuende haru mavoti wao wajite sojisoni ngari mweleza on fahamisedi Ibrahima kaurongo haone sokaya vala 2019 rende rihara ya voti shari rudi tena rijihadaya macho karudia jirungere fumuai rijihada ya ka oliyoyo kanti rihenti mkonti wa kweli na reformu za kweli na namna njema sharja jihundu kasi juma kujilapiza juma ujihadaya hizo kweli hizo kweli litwara monda linabaha yera nungondo dawe na ndo baha mkontindini namna aji wakanti wafikiria dawono wananyu umelewana kama ndo mafanye primera haruma parti juu ya wema na mwendo fanye primary da avokaya ranguja na hunda leo ngamjashina mwelewana ye namna mwanawe bwana marenga mzee wa hatu ukanga jambo kanyindo wa mando mwamwehansi bala ukahaba ngodo ya reponde mahakama abo ngone swala mazosujai hakubalukanga jihansi mahakama wema shahamba kaya ngamodona ya reponde eheli na yehansi abo mwanadamu watwania izo ngarujo zamba ze ereru yazifanya gujo ziliba ekazo tawa twania ngenuo okahamba kaya memsinji hansi mahakama shantuta we mahakama maiya hensi hangu ngamwendo leo habakisha yeni jua mfanya karimwambia oni leo nyinyi parti jua ndingo jiremo kanide parti jua ikaulazimu mfanyizo Usman Sonko yafanya ola leader wa hanyu mumonese namna yokaya mumnike zila faida zae za holi leader rahema raia wa mdunge shamsido jambo kwa kumorenge lazimu wajuhe haungela lazimu uwanzwani wa jambo kwa jange lazimu wajunge lazimu uwandu walo harume parti jua wajuhe baho wakomori wa mdunge ni dingoni wakatira mdunge faida garindoro mwishilizizani surtout fahamisedi Ibrahima kawewe mrukao ngawe mengoni mema politicien wa komori wa zamani na razame nonondo halafika huja hundre fayiwe kaya ngujeshida wa convaincre wananyuho mwahunda mkonsi mwema yabonga we mengoni mwanadamu wakolazimu wahini wabokari tsede haruma voti okaya rahakarti pre yuhenda haruma voti gelazimu lewana rifikiri bazima rikena lideri ukawe lideri woi gupresente mi conscience pia sharti jirambilo mzaze mwenzeru bishababu mkongozi fulani na fulani hiyo ngemenyao gelazimu swanga rengo parti politiki nzima swanga rengao jina la movement nzima rimeta anava rekodi ngoni mwao yaboze nongo ngazi pasua ovala zibeho haruma mbawa za lazimu zijifize information wodo wakati radio karundushwa baha shoshinda riwane imbana yeheli ya lazimu shinda mnariwana wayinu gariwa nao ha intere personnel ukamwanzuka mimi omuvumu wangu dovugura mimi ngamanzo fulani mimi ngamanzo kaye francome dovugura mimi shababi wa he francome buhaleji mwana majawadi wanduwa jihundu haruma msajaja na ndongo za kindwadi ngoni yarole wa ngari parao sisi rambo kakartsonda haruma vote hamando rihunde solution e solution ngio ngejao so ni horendao kamjoho nazana horendao shaye mi continue pia inuketuza ya marunda yinu ngetanda zao zilamvunge tuwao zilamvuraka uladhimu rikenizo rudiro ne sokaya manamkomo rutsendo hadalwa mara ya 10 au mara ya kadui ya 20 tsendo hadalwa manamkomo subutu ambio kaya jana hurumu 2016 njahona faida hurumu 2019 njahona faida 2024 tainu mtsuwa na faida hokaya kabati l'hopital njema ekamnunge mwada mpaka ende Dar es Salaam kabati mbahindu eni sukura botabu ya shingo leo tambu ya sukari na ribe milango zambe sukari vijojo arifanye hokaya johunda mazamba limemiwa la ngwa limao mwa Brazil ngwa limao mwa seto wango na tsinku shalari nyoko atina tsinku rahanasi rijo juara mbokaya ngari limao toni ngavi za mwa juani na toni ngavi za mwa mwali na toni ngavi za mwa ngazija
zendera hizi mashini zije zifanye sukari ama heli leola renyo wafanyawe sukari yao ukawa ngarjore hulizwa hao hata kunu Faransa harudi mjua kaya emagozi ya mwayala yofanywa kabwa emagozi ya mwayala yofanywa zinu sandaleti zinu savati wala nakabwa gomwala magozi ya mwayala na ndongozi njizi fanywaho ngaba lewe yinu warenga wafanyaho hindu ambilao ethanol ho Brazil ethanol ngifanywaho hamwa essence rumilwao harume magari lewe yinu ya wanza wanjie haruma ndongo ya protege environnement. Donc lewe yinu ribakisha haruma rongo yokaya wandu shindani oli yokawa wandu honde ze solutions za kweli ya mwanado geladhimo azaria toro ya vidi rejeze mishinzi ya hekomor rekena mishinzi ya kweli wakati hiyo ngadujua rende haruma nyichaguzi za sabuzi yabo wakati hiyo heni mndojua ndi atungeletea mada siasa la hahe ni projet politique ya hahe ya jeleshe mwana mkomori bahe mwana mkomori ya heye ya chague mwanadamu kao nguoneso fikira za kiwatania za uhifadhi ya environment hatu ni namna yoshinda rijilele si wana wakomori yodi namna kolazima ni waswidi Shaazali Asumani hataua rikiharu mwomizi henu siku tutendarata hemisanda honze henu siku atambilokangu njio haru mavio na hula no si hanu heya batinokangu ribalio marunda ito henri pare ne heni wakati ngatumoja rambilokaya vanu ngaduka tuna mwenji ze motori zija Jawadi samahani fanya mwezi Jawadi hizo zibalia wingaruhishida umanye masala no endelea sha umri anda kanza njia harmela hivyo lafukeje kila mambo yardiave shile endelea samahani endelea marhaba. Donc ilazimu mwana mkomori ya keraz wa masiwa mararu lesiwale ela ni mnyezi ngudori ni kaze zidhamana okanga rujoli rejeza hangu hawe ngariambao nonono ekango ajashinda wananyasi waheshesi wa shamaore wajashinda wadunga fiani banu azalia ya warenda wanadamu watimi ya ukayangwa kwati wa komori ya watowa harume karta ya komori ngari lavao amini banu kaya emaore ngejore jai komori na shikana paro kana mikataba mandizo fahamia kahambo kaya ritanganywa ne Faransa kana paro ka wa Faransa sisi wa Faransa ekale warja Faransa ngari lao zimalizi lo hunu zinza hatna sinao okuwa rizaya wa wana harmensi watradamu fahamise di Ibrahima edamu ya hawa itiha harume Faransa yinu ne Faransa de weyinu ike hindu tajiri wajaka wana zimbana za kahunu so harumo mji wa Marseille hodo mahala ni wakaujilia mlozi jua les tirailleurs africains ba ho wakomori wakaujilia ha Marseille wakautanganya no wakaulabu shini wakautanganya bazima mlozi jua ndono. Donc garone sauka heni wakati sis jiparao mageuzi rerengeye ya Faransa kena kama ambasadi ya Faransa tena na bugari wambia wa Faransa ndo adozijua ukanga rwanzishi yao rwambio kakamna ukaya kabana ukaya yani mukaya hanza Faransa udoplie ze bagage ya mdunge shakana kana ambasadi Faransa kabana ukambasadi ze conditions za hata sine Faransa ukaya ye enmi wa mando wa he komori de Faransa no wa Faransa no Faransa karizamba ndo de Faransa kapsuhamba zila wala wazi hatu watende wadu hamba ukaya adui wa he komori do Faransa de Faransa de mwana mzungu Faransa ula mkudu ula mwenza ngozi nyinkudu safi no Faransa na mato ya bili okay maana sisi rata wadavokaya ya Faransa haja ha instaure ye lugha yahe harume daula ya Komori leo yinu kartu somesiwa he lugha ya Komori okayo de maana lono zero wahelewa zenongo zinu wanadamu ngelazimu wasomesiwa helu haya hao Mfaransa kado somesa halu haya Shingereza yoyo ka matière parmi les matières shaya haruma ze matière mbali zisomesiwa ye physique ne chimie na hizo pia zo usomesiwa helu haya Kifaransa okao wanadamu wao ngwaele wao haraka yabungara bao kaya ngardul lejeza risomesiwa
helu haya shikomori nguna jazaheri manyasi johar ukahabu hafanya hazi inji haruma zio mbali na mbali miongoni mwezio hizo kabashwesa shinu shambilao shikomori shangu ruhate mwana yazaliwa Faransa na mtahesho isho mshihule ni wanamwazayo wanawasushila wasome shikomori wende washisahe washisome bango wajuhelewa meme namna yo anzihe shikomori yohambila shikomori shangu wajojozi komande harumazi platformu ekanga mjua wa Dr. Johari mwanzishia ujomoresheani eshio umbeshe lebankanga okailongilo muhimu lebankanga donc garanzori mwoneseni ye daraja narendawe makatirijao yao ngabajo parangwa dictionnaire ya shikomori okanga sina lugha iliyorishi iliye majumba la mawakala la shikomori lichidorongoza wandu halugha ya falmalange c'est-à-dire lugha ya shizungu ya kifaransa nge lazima makokwa hatu walio malahoni hatu weshia depute ngurongo shangwele wao iliwa jojo ebangarodo na votindo buhaleji bwana Jawadi buhaleji Avongari mwonesa wanu kaya zenungonga joka uha zende kibinadamu ukaenda mna zendawe zinu nga zendawe he faida ya he Faransa yode manu kaheni mwana mkomori ya juha ngwanzu ya rambiyo yende Faransa na maangalie problemu mku inurloni yom nungu zungu se dunia kamili ilia wasuli Faransa na balaha virinzi zinji hokaya hafanyiliwa politiki ya lavage de cerveau hanetwa ilo wenge ukaya ho mahalani ulio mahalani wema Faransa ya mnungu joka zungulia dunia kamili no ya wasili Faransa haria jaone ila glasi ya jaone jumatilo la hapari ya mbilo turefel zenongo hizo miongoni mweze no duka hone suka ya maskitifu ukao leo yinu ngarisomesao ya historia ya Faransa oliokari risomesiwa ya historia ya mafumu na mtala ya mbaye tambwe na Hamadi Patiara ainsi de suite izo diza ka lazima zisifanye izo tinongo yokanga lazima rikema panafricain ngarizamba ndondondo ilajua si ukaya hari panafricain wanadamu wavira ezahaoza henda wasure hansi za tarehe bahanu ratio ojumbalo risomese historia ya panafricain shahene mnugutsoheya ngarendo raunde etarehe ya Komori de tarehe ya Komori rikaya na wandu wa wana washinda wa wana na wandu wa peu wakana historia waodo wa Komori ngarendo raringe mishinga Komori rihensi tambokaya ngaduka kaya mawatwania uwatwania ungoduka ujori sababishe yokaya leo rishindere lewani hamade namna rakavala mndi akajua kaya vanwe jirani wa muhimu yo memsiza nongozo ziroha shaizo andujua watia haruma historia ne mishinzi ya hensi waonesa namna rakauvama wa binadamu okaba nusi wa Komori ye liberté d'expression ritudarikaniyo rahane mzungu okaye mndu mshaka ne haki yahe avayo kaya mzungu ya Jean Story et droit de la femme karjohone sokaya mheshimiwa mtukufu aliswali wa mtashiwa mguna mrehemu wabahanu ya liyo Mwenyezi Mungu ya mhifadhi haone sokaya mndu mshangu jojo yafanye hazi hokaya sisi tiwana wafaume yokardo tula mabwibwi wandu washado tula mabwibwi hawakatukao wandu watula mabwibwi wao wandu mahao ngwaona mali yoshinda waangalie izo dizo vika usome se Komori karnaka henda rarenge historia wandu wari wala waodo waosi wandu wazima wa wanadamu Afrika sima Afrika shaka zizo duka ujarenge nisomese mwana Komori ngaduka ujarisomese izo rahua raziparisa lano ya rupa na Afrika na no batwala mtujo wala ndahubi kartutsa hana Waarabu na waojao ngabdo dinga redini eni ya aminu kaye Muislamu ngedazimwe bakisharu menza hiyo okasisi wasari kuba lukasi Muislamu yakuba lukaya yeye ngudonda ya mbudi akokwa hae fi amanillahi wa rasul shasi siri amini Mungu ri amini mtume rudi ngarta hao reinstore mwendo dufana nasi ideology na fikira ya kweli fikira ya kweli duhangalie mishinzi hatu duhangalie evanu ye milanansi hatu inefasiri ya wembe ezinu zilandari ngazindonda evanu ngabo faida bana ukabati ngabo faida harume milanansi abangela zimori lekeze rito womsajaja reinstore
ndongo juka hendelea ya mwarume mila nansigira dimo rikomemba biyo omwana maswaba ili wanadamu wadungu hambokaya na rito emilana nansi yogangi balanga bondongo balando wajojo wazilekeza ngarjojo arestoro kaya emilana nansi yadana mila ngari hanso kaya hena mji wongwa kao na banka ngala hao wenda wafanyia daya hao ila wema pesa johundi habala ngwendo watrie haruma le banka ngala hao haruma le sanduku lao lila welitia yabo zemalizo ngajuka fanyiwaje ngarangalia owana ukao wandu wala ngwao vazima ngwao haruma ya daya hao ila imrenge nedera mbi haruma university mkuu yende yasome taratibu njema yabweka haja haruma yensi yabo wandu wala ngwasanganyi hao rimbulie societe njema imalia njao bala yabwe na mangu jodovuriza na reali hangaduka za msimu ya jodovuriza haruma ni banka ngalila yabwe juka hunkange na projet ya hae yabunga runga mariala rimnike vahe yeye kahende mutuma abungo kada ilambilo kaya empo na judorenga yevuriza bala iliwa sajo shida ya yunga duka ngeduka hama system ya mpango shakarna hii para msango wandu atujoja kawe alafunga bajuka sharia juka protege zonongo hizo ye sharia hisho gaduka protege wanadamu namna je joka ujaya mbokaya ede mze de aloza wanawenji aude ulumze chef ikaja ide maliba la ngaduka ya hajara ngemendu kaza harume kwati ngajereje zarimni kadati katujaniyo katufanya efora bongo vurizo magobane ndio ajeleze aburika ndari mone sonukaye ngada ngarianzao ye milana tsingarianzao shange lazimo yihanti wa ilekezi wa ilikiwa condition na mipaka ketu lazimo ile kimsajaji yode namna wandu wafikiriyo yode namna wandu kawa tahawalekeza alafu singa tahawalekeze eshahatu jehelu kan faransa yeye yato wandu wakaurenda nayo emaraia shawarengeza hao wazilekeza warudi waruha wende harumaze sizura jina mahalani ama Egyptian suite wende warengea ilimu ya kaiho waje watanganya ne yao lewe yinu wa haruma upole aborika umeliza muhtasar ukaya nyima raia msikubali mwende haruma vote babu mjita haruma eshonzisoni msikubali nikiwa wana 50,000 na wana 2,000 na wana mapesa wabungufu namna hiyo mwende mhuzu huhuria wahanyu kaya mhuzu huhuria wahanyu mhuzu hususia wahanyu ngelazimu bumaranya mbakisho mala honi hani mwabiyo kaya vala ya madepite ngwa kuleri nzima na mtenda hula parlement mwende mwajusemi hono pia rivotazali amina rivotazali njusemi hono pia yonti pia nyima depute ye kandida unique wa hatu azaliri mvoti yaboze nongozi hisa okaya e parlement ya Komori ngyo couleur nzima deja mwono kaya re mzwanu lo harume gouvernement re mumwalu lo harume gouvernement kado zisi wa programu ya Henry yambeke programu yangu de ya azali asumani yabo hamdula wanazijomba wavazwa makoti wana zijumba wavaza makoti shangari mwambia wao nubonu muveli banaba ya gouverneur wa heshesi wa Shanzwani imakati ya mwisho yanu harongo wa haruma media yakaonesema sikitifu yae wakahende hata haonesokaya hata hazililwa ila visa yoja Faransa ati huje na ana wonti pia na foboni mwone safara kenda inu watanganywa wonti pia warohoti ndele harudi haonesokaya kana huenda ya president de candidature yenda gouverneur ambaka na huenda hokaya hahundukaya wandu walovanu kwati vanu hunda yensi nayo makalima ya kaulawana haruma ya gouverneur wa heshesi wa Shanzwani zodi yaone sawa yabangara nzora mbokaya mtiro he babala ziladi zora kamwambia ni jana dikamwambia nukaya vanunganyi haruma hadisi ya wanadamu walio haruma de reflexion shawi mwanadamu mjua zintabia zani yabeko lazim olio kayabo mwanyasi anishamsudini wende warenge mwana nyuho salami umtepirizo aprele wodo amboka bala minjafanya trahizo bala ekamro hadungana daena mndu bala mndu ngajafungwana naye wi mujafungana naye sho wakati wadungana daena mwana nyuho mwenda mwakaharu ma gouvernement mwakahanu bazima ndewe ya jari ndo aonai
ikawe mwanadamu watimio binadamu ilazimu weneso kachina ujua ni bakisharmezi haka wanama uyangamia ukango jokaya salami hafungwa hanzi azisoza haki sambi hafungwa hanzi azisoza haki halafungo jodora ndio kaya balangu jatrahi utrahi yabo kutujue fasiria trahison yabobo salami kutujue fasiria wanisi shamsudini pardon yabo wanisi shamsudini kutujue fasiria trahison de ka udunga dawe na mananyuo mwende hata maswili lewe yinu huja ukaurengwa uramplace mru ya votiwa ne peuple ili udwamilo kawe gouverneur halafu lewo uheyema levu ya hame hotofikiri nezeni lezirende hanje hotofikiri ya ujua ukaurendwa na nyuo nayi nabungari mparaoni na nyasi wanzuani hotu kufuhani imavama namlo nao ikangwa jakubali wele wana yokayaba no wananyasi ngwa tabi hao na redera mbi wandu wala wo wato watsitabishwa na nyasi yabore ikamga zijaha juha rekemu mwali hajuha kwa nahi shiliwa hokayo wandu wa blokeyo salami na sambi waodo wanzuani mmonoko wanga zijano wa mali wafungwa imana wakafungula dokaya baka wanadamu walio harume gouvernement wa wasikinia wa wajawatia bato dans les rues nyinyi wananyasi wanzuani mlio harume zendongo zinu gamwendao mwemenya zendongo hizo abu avukaka na ukakaya deja nga mboikoteyo wanadamu watsende waono wanadamu wao awangari mparaoni oja mdora mbia mbe kalimbe heye mzuani ula mzuani mtuzi amini zendongo hizo mambaka ya mbe kalimbe heye mzuani ula mzuani kalimzuani mwanadamu ufikiri mwanadamu ulona akili mwanadamu kawe yeujua ndongo za tumo yavange lazimuo relewokaya gelazimu vatu rikena namna yokaya rishinde rihifadhi wananyasi pasikopa hanu riliyo vanu gelazimu heni mli ya hubiye ruhu ya hai halafu muono kaya ancien president wa heshesi wa shamali wa mali wasonga yatuba kishoma gobani walio harumwe yezi ukawa shindi wakansi waelewana ukaya referensi wanadamu hamando hii hatwaliha hawakatukaya wemru yakaya zingara idaule ya Komoro na bakayemishinza kweli ndia hukumla halafu nyinyi wananyasi wanzuani ngarizijwa de mana rizambao rizirepete yo mzishendo ndondo e makalima yokaya mdekali mbenge lazimu mnyazie baya fasiria yabo mzuani ula mzuani kanga mdunga ba makalima hamanda yayo na yo makalima ya maskitifu yayo makalima maziro hoja mdambo kama mzuani ula mzuani okeka mjambo kaya mgazija yekali mgazija shamzuani ula mzuani yabunga saru moskitifu yabunga saruma ndongo za ukanibali lazima zenongo hizo zirohe mweleze wanu wangu wa haruma ye politique heshe swashan zwan ikakolinga msikine wona nyanyi mfanye hamadi zezisiwa ziliyo ya bwandu wa haruma dictature watu haruma demokrasi ukadwa bukanga bo demokrasi ngabo sharia shi protege yo ranya chaka bati sharia abukena ukiri renti wanadamu hamanda wao wangamie babu kartina rahura deja yemasiwa yatambua kabati shilio yabo ritijeri sacrifier wanadamu wafu babo kanadwa rambo kaya vitwambo kaya oi harumu yabo nono gilazimu bakovenufu alafu kaba suvenufu manyasi swabaho kairura nyemba mnogozi wakati kamle kabisa na mjodi swamihi huwa katira urenga bane kaya raba ndongoza tukani zadungana nanzia baritsaho mswamaha wahanyanyo nsipi wassalamu alaikum. No marabane njibanu yonde faida ya hatrokar kenchivanori ashirsho nansi rione daraja ndini okaya bidir kome ngar amini okaya kartina interevanu mwana majawadi katsino tsokaya mwanansi ya ke mbasa ufu mtatu fyoka ya dosubuti ya hima yadai za haki zahe eni makatizano za haja hambano zinji baanu ikao ngizorishi zako eliokaya edi mzima dasinge bidio ya fanyeza analizi zahe ya one daraja ndeni oka kweli rishinderi jibasawe harmano zahe maisha mshinzi ya hema na mkomo ukaya uvumbu ambayo ze pare wanadamu
rema wifu ba ukaleo tazinu wanadamu wa hulango wafao hanyo rango wafao hamwe tabwa mwenje ngwa wafao hanzaya shaleo yundu daraja ngabo mvu za wanadamu wanda wa hibu kama haba shaitani harmazerezo shaselonda o awabaha heni chasi ngwa jo wendewe filme mahala wa chilwa ipande shalami na mahala wa kazwa jumba ono ili wabaibu wa Komori anu sisima débile à ce point à la kulihad salamu mtukufu bienvenue ono banu singa aminio kaswana da murona principe anu za fikira zanyu amsubutina memba za fikira za hanyu ikaselonda nyabo zirudia kai maisha mshinzi ya mwana mkomorika hati ya kilo ngavi zalami irazitia bahanu abo jumwenza leko mwana mkomori katsunda majine mwana mkomori katsunda mwenje ne mwana mkomori katsunda mendru halane mwana mkomori katsu ono abo selonda nyabo al imamu yone mbavu za fikira zanyu mbavanza waswili ala kulli hal sharu waswili darajo kangariyo nawe heli ya dunia ibasau hao iwaswilio harma daraja maendeleo siko mzimadasi ujojambia abo komori bala sari randisone darajo kaya rione paradi harma daraja ukabalar sarandi soyeshi kabati mfaume ajabu ya rume komoriona yatuta kilo ya lami na mrambie kabati mfaume mwana jawadi iki luka jatazi pande za lami hizo riensho mbinguni sambika jatazi pande za lami hizo riensho mbinguni zote zinrozo kai mwananti mbabanu komori ya waswili gujoka ujara ramene wa harma mswalata na batani abanu al-imamu toy haritina kilo ya lami no mwana mkomori ngufanyo ora katunda mbamaji ya hela katunda mbamaji ya fule mwana ya agenda lekole wende shioni ono she mwananti nge abo ngutabiho amaji ngutabiho anza ya ngutabiho amba mafura yotoka hata ila sukari ono emba chai wa asubuhi katu hunda alafu hizo tido fahari kama nadamu ya jebanu ya jado ambaba ngabofari wenge baada wa virli ambavi zanozaze nzia amina ushahidi wanaona ziona 2021 ila badaraka Komori alafu baada na haja daubini hadawa wala membambo anafikiriwa bahi sidungwa ne majandarmo wala bahi lera wandunga tani daraja tinjami tsamuli mjini wala tihundu mbaba hanu bala tiviri za fikira za hangu mwanzo si hata wala msirju wa juma babu ndo mbaba hanu wanrudasi wakayabo joka urihunda shadiri hundu harma matso yawa bahi bada nenda bala ratsirenge vua balanga msio alafu ye polisi majandarmu wandunga waprofite bala mongoni mwezi argument wakame na bala wandungu rangu mbambani chawaja bala waprofite bala arila sans interdit tambana mnambie umbavanu walole pano lilovala la n'interdize ukasi na ujani vire vala awale vanu mridungu mrirwe hitwa yo kabati sans interdit mbavanu vala yo mbavana jovirano tapele komole hangu yo kabati madhara sha abayo sans interdit ngabo bweli lomo ntilone sauka yo sans interdit yo ne daraja mwana majawadi ya waswili aribwe lilomo nti delione sauka والله بلا مجوال سيروهاتوز mweli loboti ilondo lihone sauka ila sasa interni idengeva nunga sarmatari bobu mwana majawal endelea mivami njio kaya ende daraja yokaya ngebidio emwananti ya waswili daraja arma daraja yokaya leo ibidiza societe zilo yabo zishinderi jihunde daraja ukaya abantu ombabanu ra waswili ondo abidi wafanye mapano ondo abidi wafanye iso kweli na societe zinji zabidi zireneje tsana mndu ko tsana stahi hahe ko mihumrande homage mwananyasi wa shimnungu wa Abdul Fattah ko oronu nge Marseille mwananyasi wa soma Senegal bahi haka Senegal habwa na societe wahe hula wala ta uwe mavuhu na ndongo wana hindiriwa bahi baada rejeiza he Komori yemrika oti mulukaya yemongono wanadamu wa nji harmo dunia wasoma walo na ili ukajaba la kajaparo shome no aboti haziza uchwai
shahende vala makati ya albaladi wa kavala hafanya hazi albaladi haroha vala hende hafanya hazi aeroport hula bahi aeroport yakafanya hazi yo societe hahe ya nettoyage hata bahe societe yongi yo hajange Faransa shahini wakati nguso hiyo shahisa hiyo habo yeto hula wana zana yonda hoishe societe ono heni mbabanu kao ngabo utabifu wakanga bo mabuhu au ngabo ndongo tazila ukawa na zindo makalala wana ndongo wala ngena ze produce ukashina ndo daraja njeva la debarase ya ndongo zeli evenge wo mongo limwa e jeunesse rabidi ukaya ritsahe harmwe da harlonio inu ono mwanadamu ufikiri daraja ukaya hoshina njirume ngamjoko shina njirume namnaji hajahunu ha condition ukaya mrumshahenge hunu ngena mrumsha ulo hunu ono shake jatongeza ka heni simwa wakati sitomona haranti asize hula wala tukolango ndi atende bala rumna hindu ila karsheri wala mna hindu yabalie ili ndi asaidie societe ha ngena nroazi wala komora ono womru yukawo ngena stahi osoni mwangu yukayanga mumstahi harma daraja zinji ono mwanama jawadi huevoke no zinji ba ono harima daraja he o wanadamu yukaya waundu ensinu hokaya rambanga rija ulaya badaraja ulaya avengea wana watudo jawarambi okaya vanu ngasi ulaya ngasi na haki okarike montijuba ngabo siku na hadisi ndabina zuki wangu makaterlo harmu msafara wa 2021 ula la furi hadisi ambabu soba vanu komori ngasi harmu hatori vanu okaya mongol mwe hatori yare me komori heni nti yakaya wawanie Faransa inu wanda hawa kolonize wani Mfaransa harma daraja heni mru ya zalwa shia heni mru ya zalwa emakati wanadamu waka makoloni abu wongena edro habesha dava wanadamu walo wambango uhuri ngene edro ya hahe yokana uhuri wa Faransa au hensi ilanda ha kolonize wa Senegali zongi hizo ngazirumishi hao zano hizo shakomori kaziti hokaya wajua nti warenda oje wayamia wajointi wayamiao ivenga mwongoni mwasikitifu mziro kaya leo ngasivala sina umruhamadola katsuone daraja ukaya yani nke mwananti mkomori haki zahe tukangondo ya fari kaina shezo ndeze haki zahe katsuone hindi yokaya msahilishe mwananti armaza no hizo shangu jovala ilia profite ya dose kwa nsebe imagine siono ambasadi Mfaransa ulo komori uskwaleo timononzua afanya utovada bula hazia ola soi-disant gouverneur wa Shinzwani hamziati pasha ujahun ono hamkadamiza harmanoze heli ilhamonea hamlapiza shampolezo abo hanzaria ya rendeje ya calme situation sola hende nzwani banti jahar mumsaada wale koli banti ntujo kaona hona video hiyo mongoni mo zero mwanama jawadi rilonu hokaya wandwa nwa renge ngwa no amjohera here bainga actual mangenzwani ono banti jaharma ila ndoza hatu za haula usaidizi wahensi nwe Faransa ne Komori ono uziro wenda mnyo harma Komori hatu evenge wanyanyasi kaunga mridu ngao makusada he video yenu rija banu harma daraja uziro wenda mnyo wale toifa kaunga liremao kaliture mano handwa ngaliremao no kadamiziwa harma daraja no abo wananti ngojumo wareme akoti no warehemu zetabu nziro zire hundao singabo siwa njume ukaya karna ujari lale mwenjeni wazazatu lale hizani rikejumo remakoti wanadamu madhamana ikao wakadamizo wazazatu karna ujua rilale mwenjeni au rike malaulo mahakama rirentu wazazatu zipamkonyo walo nizwalo harma ema wajue kenda pongulo zenkundo zirengwa wakekwa kontra usoni mahakama si uhenju metsinde heli hiyo ngarjoi marida ilieka yoka ondo viri lizimhuyu wahe Komori hatu ono evoke hadisi ya fahami banu mwana majawali banu inu kesu ya principe ukaya si uhenju meri amini ukaya zembwanari wanao kartuana mbwana wa uchaguzi shanru wanao mbwana yahe ombiri liyoye amani yahe Komori daraja maudu yokaya lewe mwana mkomori ulo ulaya mwana mkomori ulo Komori ya wasuli daraja ukaya maudu ikangena za fikira za hahe shayajue ende mnungu
yajue ende zahani, yajue ende fumbuni, yajue eleze fikira zahe daraja ukaya ola mwanansi ulo mnungu yaishileza fikira zahe ya chiharma wizani. Eske ze fikira zinu nize fikira zila ezi jo faida zi abo ndo mbaba hanuriliyo umbabanu yokomoria waswili mwana majawadi karitsi mbabanu boka ya zanongo hizo ngazi jo uzionele jua shari waswili daraja ukaya ukadamivu na wamivu hari madaraja ngari jo waswili ngamjo hambari zamba nande zanozinu ekaza nozinu zirende hazitwa urendeha ngari njo hambari zamba ukaya sumani ola mrupango daraja ukaya ke ufaume ukaya maudi elala hafu mwana hahe ya renge mjuhu hahe ya renge ngamjo hambari zamba ono izo ngamjo hambari zamba ngamjo tae video inu mwiyesheleo kabla waka wakomori wakajuma bazenongo hizo ngeri wasuli daraja ukaya zenongo hizo mwana majawadi leo mwana nyasi zuki watu fahami Said Ibrahim Prince mwana wa Prince ikaji wasulisha daraja ukaya uoni wahe ngono daraja ukaya ndo wenda yende harima uchaguzi wa ukadamivu yombe kajazale itoani ukawende mrujo sharia wende mrur ya ele okay sharia shakomori ngisho surmezwiri no ya henda ya rangu 2019 baada henda shindana naye yatunda ayamilwa shahri hawa no daraja kana ndine na mlegitime ndine nake waziri wahe kweli aunda bu mwana majawadi ono na nrudi nende nake waziri wahe abumbe kajazale tswani ekale ori wasuli daraja ukaya wakati wende ardi nge mrokaya oka nertafautishe ukanga bwanadamu ikao zambi hao yokaya wasahilishe masi wawashemezo mshemezo sharti dao ono zanozi badili na wanadamu ikao mbesa sharti dao auwa ngwatwanza wake wafaume bawo wana wamadzina fulani izoti ndezano zamanki besho mwana wa mlimaje safara lonyo inu ikange na zafikira za watania yo jasa idiansi bismillahirrahmanirrahim evenge ikahono ke masula hada yao ahlan wa sahlan wa marhaban nende yazum yamninke khair ya yanzao ikayonde joka ikazonde joka ne masulaha ya he owoni wahe ya lonu wahar mamirongo zamandiyo bismillahirrahmanirrahim shanar keradi wananyasi kao ngamjiao vanu mwe profite mwe lapiza zesprit za hatu ala kulli hal mwe profite mwe lapiza uwoni waheni mzimandasi narkera diristahilani leomra tijevanu halapiza mwananya itoka uyonsi harima ndongo hamada zinu ya uoni ya principe mwanadamu alonu niyo ikale umetrofahamia onokaya principe ya ndokaya yende afanya ndongo hamada zila jizo afanya 2019 bismillahirrahmanirrahim yazi mgune mwasulishe yende ya unrezo sahao ikadhu mana khairi harma masiwa bismillahirrahmanirrahim ikadhu mana shari mnyezi mgu yati mnikesho zijihar mwa komor nekende shari asumani ya jashi meleza ho masiwa ni hunu mgu ajuje larshinde ruwanenisho shari tabiri kimele shari shasa mwana majawad siunika umrongozi ba mfikiri bienveni wanzu anje vanu tsana ni mrege vanu nsujua ngekirio nsujua shatsa ni mrege endele ambavi mwana majawad marhaba ngarushukuriya ho makalima ukao yakauroha harumalija famula hao emaskitifu ya nao harumayensi ya komor harumwe masiwa ya hatu rudirone sokaya panekale yinu shisiwa shanzuani shakomori shizibiti wa hena mna yinu na hukaya ngwahisiyo kaya zenongo pia zoti ya balbala zoshinda za weze nongo zinu zikansi harumashi wa shanzuani hukaya hodi rulo na frontier ukawa ngio karibu neshesi wa shamahori Faransa mana ya kansi komori dabo ya joka komori ngabo maadini imana ukawa ole wehinu hende hansi radari harumashi wa shanzuani dabo kangu dukai hungaba jojo varohe wana wa komori wa vire harumashi wa shanzuani elera niyo wiyo wa wasili mayot yabo zinu anje politiki za hajude zilo yabo ziwani wao ikale ongo
wasahau mwanadamu mukao ngudukansi harumashisi wa shanzuani ya do define ze intereza azali yabo uliyo vano ngarile wao kaya iso yeye akautsaha ili shesi wa shanzuani shiba sauhe ngajahunda hokahao ni sama kalima kaanga duya wonesukaya yede makalima rajwanzardo yeshia haonesukaya aveniriansi do wana nsekangwa somao chekuwa natsingwa tusoma abongarendao haruma udziro kuwa nadamu wa uwehua waduka urende haarmu zijezikaye ajali hatu abongaranzoro nesukaya bangena vinyo galjorenga mvu okaya eni mru yatsulelwa yavo yehenda nezenzia donc sheswa shanzua ni shigamatiwa okaya sisi heli relewa anisiyo ya kahanza ya hifadhi wanawanzwani wasome malgre yalo haruma ndongo za mavamana ukao kwa tina hamu ya hemaranya kwa tina hamu wahensi hatu nongo hizo zirende ha shiba ukaya yeye hende hata hadisi ya ina azali hasibabu de bursu za Komor yaone sokaya banuze bursu lazima udangalia rezinika hamando da wanadamu wahunda masi shaza nongo hizo hamasikitifu ngazijadungana heli ya lazimu hende hata haone sokaya vaka ya bursu ukawo ngwajaka parozijua na hizo bursu kawo wakazijua msu wakahanza wende wavahize wanazijana waheshesi wa shanzuani wende wahonduka balangavu wanadamu wendao haruma yenti afikiri de yarusi yawizo alama yakaone sokaya malgré wopeo ya kanuo shaka hanza ya defende principe ya kanizo nodokaya ya hunde nusu ya hasara shamgu hofanyezo yanzao ekaya mwanzo hadayo wanadamu shamnyezi Mungu weka hadadiha anisi Mwenyezi Mungu yeka hadaliha kabati mbujo kaushinda paropieji Mwenyezi Mungu yavo engama wati bausisema na nyuhu yode engama wa ditsimbi ojoji sisi ukakuna ko sisiwa woduka ujisisa abongaro ne sao kaya unumando wahone sokaya anisi usimingama na rijo hanza ra anisi ra wayulo harmashesi wa shamali rawanwalo harmashesi wa shangazija wabakishe mbakishe hanyonsi pia yavo ukaende hata uzisa ema journalist lebane ma question mlipozeyo kamtu hada nena kilo magobani na bahizo harmo moto jomba mwende mwaone mbabi fasiria ho moto ya marengo wana nyanyi mwa wasakrifie surtout salami wanisi Shamsudini bala msakrifie salami msakrifie hawana ndongo watiti ukawa kamna kabwa paruwa hunda faida ra duniani ra ahira itsoma majitsu da yomjo kayahuna hawakatu kao anisi Shamsudini ngawe harumashe swa shanzuani ujashinda wawan hata zile hospitali zilo yabo zanikiwa ze namna za lazimu jusqu'à maintenant wana wanzuani watu ngohufia harma zebahari henda maona kabatu biramu ezrare gishaja pawa langamia na ngade parisha declaration ya hana hawakatukao wana warengo au harma shisa shamawari wewe wanzuani yabuheni teti yabo barifikiruka yonge tulwao 300 euro kawe serikali ya Faransa ngwali bao edaula ya Komoro zendongo isunga mzijuao nyonsi pia shamsaua msakrifie wana wa Komori surtout wa roha harumashesi wa shanzuani ukawa dowenda o hawinji hezi taabu zihundawe Komori hezi taabu ziremawe Komori yabo anisi Shamsudini ngarhambiao kaya uvuzuo mro husakrifie wana waheshesi wa shanzuani mujahima dawana salami mawania zentere za wana wanzuani
shamtsaua mvurizo magobani yakea raha zina faida ya jukani kuwa na wakomoro kaula doktori hadopa doktor salami o doktori wo tu doktori wo kaya walikoli shawaka doktori wo swanya wanadamu ngarjwao zitaabu lewe mwana mkomori ya zihundao harumanongo za soin maskitifu madziro rudiro ne sokaya ngabo mwana nyasi waeshe si wa shamali ukawe ye doktori wode wendo ya remplace woyi uliyo harumashe si wa shamali fazil banu wonsi pia wendao kia wavyo hao kia okaya wahimi haonesho kazi fikira za hatu za azali sale weyinu wendo waveho waka karu wanu wakao wa magouverneur yabonga rilindao la mzade wola yadwambo ka azali haibimali yenda yakahoizo harmo mimbari ya kanon musilanda balatika bandamu umba waja nisi banwa hori hoskwa juzer mamashulu handu zangu neshinda naka hapo atijoka mongo nona da mwajora za hori hoyi on ba hatsora hori ho ilera yamba banu mronge abonga romba Mwenyezi Mungu kaisike hori ho bahi hokaya nge harume masiwa ya Komori nguono ze viol zifanywa owana wa Komori kartushale jilahe hawakatukaya woimzaze wozaya woimzaze wokaya onekoza shamwana ngadaparo shatamba initiative nzima ya Irenga hasibabu dezenongo hizo yaone tikihori hobahi hokabana leo abantu adingo hambokaya banemru mshe yeka jujitekeleza nosilewe yinu rakawona eujitekeleza yakaenda ya presenter wandu washe no hakahenda yarudi ende ya watwe nguo bobangweni mndu mshokao katujua za limiti zahe mndu mshokao katswelewa wo binadamu wa Kikomori sha wafanyao kaya vanunga saharuma shamba lwe egalize tabia nyibungufu ukao zoka zifana nasi zinongo hizo ngarone sao kaya yodengwe sha ihorenda weyo ngamjwe hele wanro ukaheli mri ya rumada na azali zemali yakauliwa alizabao nonondo zimali yakauliwa ro wakati ya renge daula ya hatumateka wajuzi rahiha yabwe kangwa mjonjili ya mali haruma ponti yabona mkemaki nuke malaho yangu zanyu ngabdu ya renga yafanye malaho ya daula ngabanga mjo kama kuloshaka yabona munjili ya mali zinji zokaya mshinde mjemlibe mishahara makauliwa ukaya yayo mali ya Komori mwende mkaudhulu mwe Komori ngare zambao nonono rizishahidi zizevana ukaya ihorenda wa iho nabajuka kaju sababu yabweni mdulo na nationalite France narudie ye triple yafanye triple nationalite France banga mjeleza harume daule kama harama haja abonga tuone sokaya wanadamu wanu kwati wa Komori ekamkonvokewa mje mreponde mahakama mtawa yabonyiti wa Komori yabona mbakisho kaya garika zao kaya mndu kadha njia yabo ya pasiporo ya ngejwa hafisho kama nlewezi pasiporo ngizo biometric banoriki wa pouvoir nkuu ngetujohone sokao imwizi yaboheni aeroport mdo njia mpresenter pasiporo ya Komori yabo ngetungohone sokaro maze mashini wanadamu wanu wahidi pasiporo hokanga riziti yao linyo rouge harumaze ekana zaheze aeroport za dunia mnengwa mtabishwa mbavi mtuzoma gobani mrudi mrenjezi omalani malaya au mlale magobanata okekaripa rangasi yabo ngabjambo kawa wandu wahiba passport wandu wafanya falsification za document wandu wakonikiwa zidhamana zo surveiller
ze system za ki diplomasi rionese ukaya hotukufu hali wa Komori 2019 2016 tasinga sendo 2024 wanadamu kwa dorendwa wanazijomba hawandu kwa kabu yabo wandu wasahau wende haruma vote ngari wabushiria o mwendo mwena shaya ezatende zohone sezulo dingoni azali hone siwanu wana anyokaya na rereza kensiri hadisi vazima avayo waswili mwa d'octobre na rereza kensiri ngalele shawiri za hele voti zinu ngasina condition kaza azali haziharaya ihafanya hakonvoke mwinyi baraka wende welewana imahadisi hawa hadisi haja declare kangwendo haruma voti ngaraja juha wandu wa juhaba wambukanga ridunga mwinyi baraka shade contrary wahimi wakahumlapiza wajajuha wadunga ne jana toyilo haruma shesi washanzua no porwa John Balozi shade contrary wakaharuma zerezo wakahumlapiza mengoni mwao abega kwa jadunga stakani wajajuha wadunga stakani shawaka hate sharia shifanyiwa sur mesure harava hado wakati wasahao wajuhe wendewe hensi mkonsi wendewe hadisi dawe na azali jusqu'à maintenant ngabaja honde hashawiri lewe yinu ngabo ambao kaya ngwaduka udunga fahami ngabo ambao kaya ngwaduka udunga mwenye baraka ngabo kao kwatina isi isodoka wadoja wambio kaya nyima harao henda harumaze vote mbebazi yabo wandu wao hambiloka wao wesawa tilepo mwana masabahu hokaya tishia mzee Ashrafa kahone sokaya vamekaya mruhe saha haonokaya kabati bovira nduka kamuhara wenda ambio bwana na family ha pardon shaya vala kweli zenongozini kabati solution rifikuru kanga solution shaya bwana mkubaola harara kantira hadisi ze condition shahare kaya mruha hakubaluka bala harinde nai wala hari wala hapugu gurushewo hari wala hapugu gurushewo na mtobakisha baya ngabo kalima la shikomori haurambe la shingazija ensubwinge jomwekezani keza wala leso halokana umsimanyo lotsinza shabala lhanemna ntubu wala ilande likase wensubwi bensubu ngejohongoza naam ngejohongoza horana mbao omuhimu nimwambie nikaya il est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs sisi ribakisha haruma sisi kartaruma erreur ribakisha haruma principe fondamental narambao ronoro wanadamu ukao wohone sokaya wongwa taho demokrasi haruma demokrasi bano baheya ze principe za he demokrasi do wakati wandu waja wakanti warashawiri bazima waona ze isizo pia zovirwa wala ulone ze dhamana ya balilia wandu milango yabweka mwanzo ndo wabu milango ilamvu ngelazimu ukena tena ze silaha zoshinda ujogombea nenda wene mruola haruma ile demokrasi iliyo nziro ze argument enamno kaheleze peuple welewe ukavanu bomwanadamu mkomori uparwali jina la azali vanensi hao inunsi hao weche shika wandu ngenda haruma election rukubaliana rongo kadha wa kadha wanduelewana tasi leo yino ambo sele 25 octobre mwana masabahu ze elections ambisho kanga joka kaya janvier wanadamu wao hata hava wajaronesa zenongo adukaenda wafanye haruma ze elections zinu shangwa ujumoheya haruma ze rezo wehija werambio kaya yabane kaka mtona ngamjoka fanya enyinyi mambo kanga mwenda ngamjoka fanya no hata na leo yinu gamjashinda maronesa nukta nzima makubali wayo justement Jawad yawaja lesola ilori tarajamu mbavi arashina mbavi ka ano ikati shia mwanadamu ngusoma swala hama juzi bano tkarma live ya hangu zano zangu za kawaida ni mina roli bano lokaya
ni kejumo esheleziza zila wakomoro waziona watabiha wa inyoreo ni kejumo wambia sonti pia rirenge hadhari yonde roli hangu lafu ngamono tsono andwa jovanu wa komante rida jevanu ne kandida wahanyu bane kandanyo bane nar profiter wajibu bano kavanu bocho wadi bano sikar sar mwedhi haka singa sar principe ya bwana ya mbangar wanao na mwanadamu ya fudhulie komori mwanadamu lo negozisha mvu singa sinaze swara faza hatu zokari shinde zibalia hata Mwenyezi Mungu aranike kibala ikibalanda hivi ukai wa komori washindi waelewe ze tambu nzirozi wale maori yone tartibu ndio karshiner gabili na mabada wao yo jovira mahakume yo jovira mahamira sikarsa mwaze deliri zozokaya leo rjoka wanambwana hata bahar jabar dirka usila principe hatu rambena rendirendera ra kalifie wala dictateur rende yo imrulo harma demokrasi rendera abori trace ze consensato ala kuliha wi wakati ujovira mwinji mwanama jawadi wakati ujovira shaka mwanadamu ngu amini falsafa ya hangu amini zenongo ya haba nguzi wanio weka ya latihanziani mwanama jawadi vinge wanadamu ngo usawa masuala yao na mwedemo uzise wandu ambao ngoendao harima uchaguzi basi henjume ngari aminio kaya falsafa ya hatu yani zeno zatu ziruda yavo oni watu ruda yavo harima zenongo hizo iljokanza uzise mwanadamu ujokanza ndi harima uchaguzi wa haramu na uzise salamu ya mshawatu salma na uzise wanadamu wa aminio enzia hiyo kayo enzia hiyo kaipire mwanama abo shimeji wangu mejayo kaya de andansa ya nusala swala hilo sifanya kusudi ni nyore harambua kabla mwinyore lati kaila manque de respect shaila mwayo kari preservers jeba nuri rende jendo kaya ngono falsafa ya hatu mi haba ni mana rakunje harmwe esuje hiyo dabukai mwananyasi jawadi uhe abantu huevokeze no hizo ikamhimu rizinjie sha singa sivanu sharira mnyonyi izetabu nziro zaidi ya abantu komori ya waswili irikejuma urundu mwaleto ifazi ila wasidozi inyore wadozi renga en consideration ka no vanze nozi ngebidio riziconsidere zetabu zinu heli namna ndenyoka rishideri meribadili zetabu zinu yonde rolling kurloni yose henjuma evenge nyimuzi sawe masuala vanu zenziangi zozinji wanadamu ngo wenji onungu waonaye masuala ya hao wamba ngabona ukaya eshawirindi bismillahirrahmanirrahim ahlan wa sahlan wa marhaba singarono ka zanoti ndizo eshawiri ngiyokaya bala ngarjo hukumla hezitendo ananeze makaulu yangu zonde jori hukumu nonongu hukumla he makaulu hahe ukaja na hatojaba la hambokaya embaye zimesahona video unge partage waba embaye zia mswalata yinu intine joka veha sumani yabo ono intwavili hardia jaka usaza nongo hardia bazino aji wangu jo hukumla hizo mimi soba wasuma we mwana majawadi garjo amini okaizo rjo habarangu rzora amini rangu bala hatabanu garjo renda jata Mwenyezi Mungu jor nikai kibala kanauri nikai kibala shasi siri amini ndongori amini ono jabo Palestine ngo balangu afao hamizinga shango amini okango harmwe haki leo si wanadamu rulula ranza risemo nzani riwasaidie harma darajo kayari shangari bazi wao shangari amini kailande haki karnato mboka walango balango tumfami zingaranguda balata ikarkana norjo karende rizion walake kwa doa uashe ababangari wanono uyingu ono amini bwana yujo kama haminji mamili mahamira ru mahakume hata miho johangu mtonda davin Israeli ngojo ngofuli abwe nove harisa za mizinga armwentsila ojo hangu na kwa jaranti zamba nazo kawa wane evenge amini zamba na hizo harma daraja zinji ngar aminio kaya somo ngoni mwaza nozo kaya ngajo hauniet ono shamaudu mrat jariti ya harma ndao vanu ngamjove ha leader wanyudo no ngasi wanrika ngar aminio mbwana ikao ngebidio mbwana rujoka wana kwa demokrasi na kaiti komori ngari wanao no fisidifu no tinu unu maudu ngamjojo mwane ijojo ike shababi fulani ijojo ike mwanamshatu fulani ya jojo aje makati yao shat karna ujorma bokanga sina lideri no kartu rehemu ndongo zeli ala kulli hal na ristahilane arma mirongo zeli
masuala yao na uziso wastahiki uziso masuala yao na uziso wastahiki uziso masuala yao mwenye baraka jideklare kangwendo wonde yarangundo ndo makatela kujideklare wasawamba kwa naenda kala ngondo wanje buhari yuafera hao wondo aonao ikawa leo kange bidora ndara kasina mwenye baraka bala rione darajo karchinde makomoria ware leo ribalemba ve hatu sanye sema mwenye baraka yaonenza inura ngude nakati shakango enda wende ware mwenye baraka dingoni wowende kamtsina entere ya nation heni mrunge na entere ha helele posho la hahe heni mrungu anzo ambayo lande mfaume heni mrungu minde na reda hakika mwana heni mrungu anzo ambende mfaume na rambila neze kweli kartiba nurkeba nuhanrabu kanga wanadamu aloba nuhocho isi kartiba nuhocho hai endelea mwana majawadi mwana masabahu ngavu baraka na rituwaze yeshababi woyu amdwa John Balozi hoka John Balozi ime maskitifulo nayo doka John Balozi woyabo ya hundokaya kasuone solution ya ushinda ya msindihe hajaka adoweleza hambavi hamutaswari ha monsi hambili hanraru yiwambio kaya bwabe na vanezi sikitishao abega kaweya yerema John Balozi halafu ujuzi timono haru mamedia hula tikafikiri kama duka ujambo kaya John Balozi ngasodiwa ni na hoba we shababi ambo semo jo risikinia sha John abega ngulido mundu ya juru haru me parti jua abega mwana abega embana wana ngawe na haki wende harma election kango shaya ngasi le 25 octobre risanga ndo rangie novembre yabu ngajambo kaya risali bakisha na miezi miwili hokaya novembre decembre janvier des votes rakutina kandida manana bawabega kudohosi wako kamrohozi ngara mbavi urongo wao si usha kudohosi wejawe wamboka wanu wazitungu shoga baskina dunia la viendel abega nimemheshe dezizo okaya mimuspe ya ku miwono kaya zenongo zinuzunjo rohoni shama na nyasi abega emri lazim yastehilo haruma zenongo zinu wanrwaili ukao makalima ya hao ngaja change tango wakati wa handa ukaya karendo haruma vote sisi rajarambo kakartuhenda nusu hatu wende wa change abonyi henda mwakeda nyina wala mwaka wafula lebwe mwabyo kana mriswami baba na mkana haki na rudunga nyini njiro wanu malazimu mritendeye chasudo kamwende mwatahe dewo harifahami ujoka uruhai fahami we lazima ende asidie John Balozi ekatwanza sede mwinyi ngarjuao zenongo yuzo zikanti nivenufu ukaye ndo ukaya fahamie kile wanadai na mwinyi hasiba mnongo za politiki yoyo humkinishiha hizo zo humkinishiha shaya ufahami lazima bali ustarabu hao ukaonga wenu wende wasede John Balozi en plus John Balozi siwishie kanguru ngufanya intervention za yewu shukuria ndondo yone sokaye mwana nyu sudo kaya mwende haruma primary unitsi wakati wa primary ikakwelinga mabonongo za vote unu wakati wehenda wanrende wazime shezi hake kakwelinga mabonongo za kweli sisi riharayo kaze nongo zinu ngaronoka shirizi haka shangari mambiao ni ukaya uwandu waka ulazimu mwende makadenyi nao munjileze malizanyi mwende mwawasebie uo mwenye uo John Balozi yabunga nyina makandida maili ekambeha kandida wararu haumjambeha kandida wanyi yabo gadom paranu kaya niwana azali watiti abo fasiria yabo niwandu kanga msahao manipile yo opinion mrudi msedi azali yende okabanga mondoma wajundo kaya na mondoma kena makandida wani na abo kanga mondoma makandida wani wa opposition njipara opposition front commun election yabo nyinyi ngamodomo ajibane hokabanga mjakati mwafanya namna ya uhishilia na bagarudurim nikeni fikira ukabanu sisi riziharaya shayo keti interview mabiani izo sisi fikirio ikanga mazo mfanya ndongo za kweli garste hiyo shana mdoriste ikanga mndongo zao mweleo kema na rahamba kartuhenda risarito wazi
zifikira za hatu arume point hiyo tudorudi mwere jihidi ngoni babunga nyuhara ai babantu nabo yongi hamokaya batsinasi kamna waswili na bantu nyi wanadamu si wanadamu ganyi na akili ngasina akili yabona mpange ze solution ze resolution za hizo ndongo zinu kama de mundu ukaya mwende mfanyi wa Joseph kome wafanyi wakati wanzale barua la hao na mtofanya mboka ya rijahodo ukaye mkombe wala katukirie shia katusha lakini rijahodo rijusemi hono ukaribalia ze proposition tazinu hende hazi haraya yabuka na jwari rare mpira vatina ye namna yoro mpira c'est-à-dire de sharia yani bahana turampira bala batu hazi sharia ngelazimu albitri ngelazimu bala oka malbitri wararu ngabo ya albitri ukawo yekotere ngabo kawo yekaya kote droite na kote gauche wan malbitri de touche ya huo mpira barudi bihantu ya reglement abaha monoka harmo mpira ngabo kamera ikaze nongo hizo ngamjaniki wazo yarumtije mdorisisa giri barano sisema na haraya dako zenongo zinu vakanusu ya he wanadamu walo harmo resistance wajiparao fond commun wabalia ze conditions hao waenda watutulwa manani shawaone hana wanadamu kavu yabanga modo harmo election yabani mtu tanza elewe uo mujambio kaya uguguru wako kujaniha justement Jawadi hosoni mwele leso alailo ukaya leso alailo ngabwamba ukaya ngwavansa mirongozi uka ayi ye diktatori wo hajomnikani ndini nafasi ukaya sahilishe voti za haki ngo imagine bo Jawadi ombavanu ewa harumale swala ilo ngo imagine mbavanu ani wako morirendo malaba ukala endele ngilazima wajibu yabo directement sur le champ emane ndini mtoto we kandida mwambia azali kandida wa hatutsoi yabuba shamondo mata condition razida hazamba haruma Facebook FM bano wanadamu kao wakati woko atwangalizo warambi yao nizo arudu waje wamba haruma zemedia razida haparwa hambokaya abahanswa mkonti huo kahenda wende waoneze condition na sisi riveha raha rijakana nia c'est-à-dire fond commun waveha avayokana nia muhenda haruma ze elections zino c'est-à-dire gasina à peu près 5 à 6 mois et azali abishwa zenongo hizo ne fond commun yabishwa ze conditions wafikirio azali ngaja wajibu ni la heri ni la shari yabonu wanadamu kao ngwanzo wa jirendo kaya hariwo wataalamu wa makalima eskomor hariwo duo tarusa ilu haya mbaye tambwe vanu mwana masabahu wanduwe sawa waroha harumazila hadisi zo kamra kensi vana adora kontamru histoire ya Falmalange ya Falmalange hakika mahadisi adungana unanzia shota osikitifulo vanu davutu kenda wahunduka yanga wanadamu kangwa jidayo kawa staarabu wasoma waonoze nongo zinu warambu wao ze nongo zinu pia Muhammad Zubairi afanya commentary vanu karile onga vo wandu waka ulooza vo weshafahamu afanya declaration amanda ila c'est normal ukambise wandu waka urongoa shawenda hayo satama kambise wajubu hamndu yaji declare nozeli yo normal ono sha heni mwanadamu yaka convince na ndongo kesi nozo kajora ndad za usha even za rishangazende na mndu mafahami ono fahami wa mkomori selonda yangu jukambuka yangu kozo neze tabu zire mao wanantisha ujo ukoza hakanso hahe fanya zijo arrange on shatinez jo arrange leo kaone masula ukandeli yo jomwelewa nde mwanadamu ulona zifikira hamada ano mirongo zamadi yo mwananyasi Muhammad Zubairi ono yotsindini ano ufahami yotsi tsikado ndani shabala 2019 anda hende baada ya henda emono hafanya hende hamilo no hardenda ka waziri wa hahe ono hakaenda mlegitime arma dunia ukabano mroi tujurge banu yots masnajabuka leo tujurar ya remanda au ya ruwere hifa fanya udenongo hata wala ka president wa haya renga mkadami za arma mirongo zeheli ila yafanya uziroula ikale harbe wa darajo kaya
leo ardi gwendo ini asuma na jojo rare boulevard kale wanadamu wajodo wadoredani singavo kangavo za washangaza za waone saa ndio ini singavo za tsuri shangaza raka ulinda ula wahai urdi uje mze endelea jawadi nondi zo hakaone sahubeidi mshanga maharu ma Facebook FM no shale swala ilonga banadamu wa profitoe jaba mweri la pizza jawadi wanadamu wao commentary no wanadamu wala pizza wala si wahanjume sikardo calculer ze commentaire hokaya wala mruzi calculer kawanungwa ona na wamfasi wado woshika zijahar ma media hizo ngasimwenda hopepo umra rongoza hopepo no, bref upande wa fahami wala hao sana ma Facebook FM kangu dukaveshwa wahai hapo Manyasi Zubeiri hesabe show wahai yabo abahangela adhimu yalinde elera yajuka hambo abari ndauze mujuza nespa voilà yajuka hambo kaenda reme omri harume bahari yetanda mjini bange jupa suha ngavejoro hansehele yabo iheye ile azali yebale rele za Somali maskini dunia ina uratsora ngara ravuzilo armo pepo wa ndeni wa armo mname armo puzio bae sonjo karo masindano bae ritsabalie ja maskini exactement donc Mohamed Zubeiri yabo kansuli ndi batsali yabo bahari yetana mjini ngejobu heze sehele yabo ngodishabo ya heya ya turabale yarenga azali ya mvumbia basi azali bapa rukava bref narendelea harumwe mahadisi rudiri rijadidishe ndonondo yahowa na nyasi wendao harumazi vote endelea mtukufu riwaone sokaya ni wananyasi ndo harumazi vote banu ni mwanadamu yaono kaze nongozini gizombi kasina condition kana kaushida ya hunde isu ke tula ndimuyende okika hende yabaka henda amade heli mzee Ashraf ya henda ya zonesa harumwe audio ya hae ukamwione makatiano ngabo manyasi so yambulwa timdaza de dina ya ipublie makatiamu so yanu bahaka honesa hau dhibitifu kaya yabo rende rihuzu haurende rangamiza ubinadamu wa Komori harongwa makalima mabinufu shanga moneswe makalima ya mimi mzee Ashraf akaonesa zenongwa hizo yabona mkerazi ni wandu mwendao mkubali ukambo semwe seye mhunde solution ni shauringa lijaparihaniha nje mkensi rudofwe mna abwe nje mkensi ripange ukabana wandu kwa ziyopanga timpaka wandu wa hundwe bwana hunde strategy na namna yohenda rawanene bwana wewe deja tutende sensibiliser miji imagine wali yokomori ruambio kaya msikubali mtula haruma magari mwendo mdozungu swaiho hamama veke msikubali mwende mvoti haunikiwa wanariali yoside kiasi hanyu yoside zinamna makulazimu mnongoziwa ni mwanadamu Muhammad hauwa nada Muhammad wa shailazimu wamfikirien deja do msomo wamfikirien centre de formation wamfikirien namna malazimu mkae wanadamu okaya ngarona okaya Komor kabatimba nongo tuali internet ngwali majinga yo ali zinungo pia kayati yoka ngea kali kayati umuhimu ngarimwambia wonu kaya na mfikiri ze entere za hanyu rangu dukanamo rahano kamwende mahuzensi hawana mapesa watiti ukawa kamsujuka urenga mwende mahule naguni wansohole au mwende mahule nsujua hende nimle zi mapesa ya hisi maudu mwende mwawadimandi mbahazi wamwambia nukaya evanunga wana diploma hawakatuka wakati akahimilia mwende wa mvoti hajahonika
milifra hautujara ningaviho ukahumvoti hadi wazokava ni mwanadamu lazima yake mnono lazima yale lazima yanwe shawadu wazaze nongozo pia yabonga ripara wana wa Komori emiji ya he Komori kamili rangu nzuani mwali gazija na mwambio kaya na mwene madunjilie ni madepite mrenge ye mndu mwanzao mumbehe yende yake president wa hani watu sisiri ke huno dumpara dictatori hatensi hurjo humparisa okikari mparisa karna humrati karamba ronondo dai ronondo karna humrati kari mparisa daeno wangu wa mzingiza daeno wanadamu wa mzingiza javo wari wa hiyo waturirate wangu watu si karna ngarizamba karna warate ono wanzo warizena mo wariseka fubiti karna warate watu warobo mnyezi Mungu rondesho baisho nora unekomo amina rudi rongozi wanu wanadamu walio harumale chanzo surtout dawana mashababi abanga rivumbaho mazina ba negociateur hamadambaye tulaki no wadunga yao mrenge mwananyasi desire mumfungu abanga rambao danyinyi nyido mfunga hokajana riono tulaki haheya amba makalima madziro harudi hakana kupukupu hasinziwa mrari hahime hambo kakana hwenda ende ya repondo mrari huo izadunga ya wensu avili hajabanu hone sokaya waja wazeye waho mjini hatuhunu wambokaya ni wanika ula mrari kiwanika wambokaya kuna henda wa repondo mrari huo yabonga ranzori mambile nikaya nyinyi wanadamu ramvumbani ba muhimi horulia nzima hamandasi nzima ukange bazima daenasi no desire yabo heli mrulo ba karimparao yaombe mwana nyasidua nyezi muya muhifadho bahanu yaliyo bayo bahanu yaliyo katsuyesh obahanu binadamu liyo hokaye magoba ya Komor no moto ujunda wa magobani masikitifu harumansi ya Kiislamu ukima siweka yaja yabonge lazima ni yaswa hendo mshanani shabonge lazima ndi yaringe sashe ya dimaromoto zenongo hizo ngazirisikitishao harumansi ukaonge unesiwao kaya gyo na maulamau gyo na wanazioni gyo na makufundi wajidai ya harumu ya dunia ukaya wamengoni muandu wa participeyo harumaze conference internationale dans le monde arabe shakwa tushinda onesa enamna mtume yakahone sokange lazima respect uhayat mengoni muandu wao ukangara ambao Mwenyezi Mungu bana eni mdulo banu yaombele bajirafili dua hiyo yandisoli bahun dunia ukabajirafil endi hakansida na asmani azali katushinda ya monesa eheli mri akawlazimu ya rumenti ni lazima eheli mri akawlazimu ya kede na wanadamu muislamu nonde za hunda za prison za Komori nguya jali ya bisambavi harume magoba ili yambo se ya julamu hambavi ya eleokaya bane magoba ya Komori ngabi sawo magoba ya Komori kati haruma nzia za kibinadamu abungara onesao kabajirafili avant okahuje udofanyila wandu relation de morale haruma zentsukao zidevelopewa ni wanadamu kao wesaba hema katianu wehense wajuhune zilengwe dezidunga o continuity ya hensi hao alafunga nganzo jehunu do wafanyilia lesson de morale na bo haho kutina ndongo fanyao itoma jitso ndowe kansida wena uwa heza majimwe na kaswida no wabanga hawakatuka wanansi wangami yao yabongaro ne sokaya bajirafili ngawa miongoni mwa mashababi wakaunika espoir eshababi mkomori lewo yinu ngasaharuma desespoir maskitifu madziro dayori yaonao na ilmu ya bajirafili enswalewo yinu ya mbokaya ye miongoni mwa wanadamu kao ngwaonesao imagine njema harumwe dunia
mwana mkomori shahabakisha haruma dictature na bala jana kaonesho kaya imonda arabu sutaka komea hunu Arabi Saudite uko wandu wao kwa turumia sharia hawakatuka hadwazo hao hadiwaza vanungu kutohenda henda do taye majaya harumwe malaho ya wandu na balo hae hao kabati majaya sha ngabo na jisi kabani ngabo diferencia majaya na najisi halafunga nje ya roho haruma najisi yende yakorishe mnduro haruma majaya abanga rambuka bubadira fili no wandu walo oturia no wanadamu wajida yokaoma watania ukawa som wapo hanu mji mtukufu wa jahannam tije na mumrongoze na mwambie kaya tide namna yinu na mwende mwangalie zindo za hatu heri za antwaliha na hulanga wanadamu wako lazimu waswali wanadamu wangu watika swali maudu kamja mshukanga huana waloma Christian na waloma jifu na waloja ngamjuka hambo kaya balaze nongozi la njema la wallahi lazimu mwehenzi inamna mwanadamu Islamu yakaulazimu ya swali abona samade point wakubaluka wa Islamu ya mmoja mambo kai etakomorien daula waonesho ke daula dini ya hao dini ya Kiislamu wadua presize madhhabi Shafi halafu daula madeklare ukainu daula ya Kiislamu madhhabi yao madhhabi kadha kamtu hansize ngoza onesho kaya wanukoli wanu Islamu ila zimu mwenzize nongo hizo nodokaya. Alaikum salam mtukufu alimnamji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenzize taratibu hizo mrudi mwenzize mipaka hiyo ili mwanadamu kahande moroni hawajiunda harume mijiaezi ya hekomori rangu mali uhundangazija kuja nzuani mriye kahajiunda harume miji hiyo hawajiunda harume miji shanga vorobine ngabo mishana kaiti ya wanu wajundo mahurani za wandu wa baba ra wandu wa zaze ra makoko wafanyoze hajara zao haruma aibu en 2023 aibu nziro maskini wasi wanadamu waungu waonao ikawa jaharuma zensi zinu wanu beshkei wajambo kaya ni mdudu kanzande mshanani gujoto wa ralijana gujoto wa ralijana shabari hizo ngarizo nao hunu leo mdungu hanji haruma zela gara hanji haruma ze place publique ngabo mishana yarsamba centre bourse moto nero auto 50 centimes ndo nyawa voilà ndo mshana shaumwe kutuvariziwa hata wasiondu Islamu kutuvariziwa hata daraja ka utsengeletwa ni mwakura auto ni mwagari valojore mwatavwangi ni mlevi na sersali muna unikhere inshallah. Amen. Hizo pia ilazimu wandu wao wazifikiri shamba kwa zifikiri wasawao wadokane le jimbo kaharisi ya Kiislamu ngamjuje maudu ngamjongunda wanadamu watu hata haruma dini nzima haruma modo mzima wajiwarenge nsiyo watambaze ndongo zitofana nasi wakati ngamjode jamaa bukaba no wakomori wanu kuelewa wanu wakomori wanu waguguru watu helewa dani mambo kamsomo na mengoni mwao wanadamu kakwatelewa wa binadamu na Uislamu watendelwa ni mrambiula bajirafil wode imamu hao warudiwa jawadungwa na comedien ya poharuma yensi ya mbajini de namna ila wolodi kaharuma umsiri wa Beti Salama wala alihaji wala tsmu manza voilà manza voilà alihaji hapo haruma mjua manza mji mtukufu wa manza mji razale mwanyas Omar Mirali alafu ngarone sokaya alihaji bajrafil wa mufti ukawa mufti bon kanaba mufti manada ukawa por hari mufti waudu wanadamu haja wangamiza Uislamu wa Komori ya wensunku na mjore ponde zinongo za pewizo mzirenda wensi hatu
ukanga mmenyao izo ratsukana na izo radofikiri kambwe sengizo ukasanzo jidhibitisho kasiwa ndo mesilamu a 100%. Abona mrudimwe ndi mwarevoir les sondages ukahebanu ko murhunu ngabusena watsome islamu watso amini wakaba je wanadamu wajawa wanisukaya usilamu habandrabu jodi habari manama mtukufu saba nge live engeza mbabi okay live homo deja sar shindir fanya zile razili banu so na daka 4 tsorongozo wanansi ukaya na rizie banu hata maudu kaija darajo kaya rabirhe harmazin wizo singar johuja kaija darajo ka rihe harmazin raji singar johuja kangar aminyo ka shirheza banu e komori mrahafiha anza ilate zetabu ne mina mo ya bambe komori shar wasuli darajo kaya komori kenje manruvu imani na irumbi na swarafa njema inshallah wenge ramba nozi njibanu arma live ya tueno kaya ritekeleza zaidi heli mwanansi ya nchi ya 2023 arma daraja ya swarafa mbi bienvenue malheureusement que Jackie Rwanja nous ratambaza mbali wallahi shatika na huba ukamjeva nuko alafu ija daraja ukamongoni mweze habari za rehansi banu de hali raona le gari la mabido kao likazungulia harmon jondoni ili tsemba bangu walotoni la maji nane nzaza hatule obomnyao ya juha yatuka balaka bala irumba tsemba banu walo ireo shabala habala mabido hajaza mabido ajaza mabido ho ndovin ho harimwe mafuzi ili atahemba vanu wanaomba maji trozila maji ya renge yende ya yeze wana yende apishie yende hane wo msiba mziro shari profiter viri harmu amiva minji zilera ziliza mambo yote no chashi ya omaka ulumenji ya kariamba eni atua hiaridunga na rengo wakati yajuka na nafasi ya kuyatujuka au ya wakati yajuka hazi na juju acheze kutoriza hai zidombeha ili yeshieze nongoraza mbavano rija riyevuke mbavi za habari za heze voti pa voti wandu riwanika version ya mwiso solmoza habari zinu riwabushiria kheri na baraka ezi mguna wanike ezukana salimina nao na inshallah Mwenyezi ajalie madharau na boneo wandu ikao waonao kai maswila handu jaban wadone ano la pizza izo zokaze rivuli ya sisi mwajujua wambe heli wajua kanza wambe shasinga sina principe siwa henjume karna ujua ritrahise konsensi hatu ala kuli hali leo karna ujua rambe nrovi maudu rambe nyama ukaya wonge jwenda daraja ripepenya sitondu wapepenya ala kuli hali si wandu pia rijozele hatengweni wanadamu wale wakinae vengia hata mpaka ndabo hamrudinda jeze mwana majawadi ya mlaheni hasala masalimina sheleka kana mbaro zadi waza ya mnikenizo wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngari shukuri yao wanadamu wakabano juma hurishilia nuwajuka uridunga ihorendawe hiyo ukanga joka ya inu Facebook ze video ze audio zobakisha wandu wadorudiwe zirejei rimbushiriye nukaya amani na usalama harumema la matukufu ya hanyi rudiri mambiye nukaya heni mru amini ukangu saho komori ya haki ya wake tulazimu yende haruma voti zisio za haki kazi nti voti za haki zinu voti za msajaja ukeka kweli ya mwanadamu ya rengensi mateka haka ufikiri yokange lazima vafundishe changement yabo mwanadamu ikaulazimu yakubali aketi deno wananya wafikiri zila bizavira jana zivirere deo zila ereri za virajana zivirereo shahata uza yokaya eli joka huja unduka udunga ze conditions za hai rambi yokaya uandukao uhanza kiki
kiki uharengwa gwendo ya legitime azali yavo mtije mjitoa zankili ndo hambo ka kikambe hani hunu au ha failiani ndongo tazila shana muamini uka ensi hatu inuntsika ongeta ho wanadamu kawo wehima wambo kawo wandu aume shangwa jo subuti wahime wa defiance hao chasudo kaya mrambo kaya mrumme ya hezema jiba na badakana ka subuti ya hime ya define ya mbeza kweli shangu jika define mwanadamu ya mtinzabie au mwanadamu ya mnika mbam faida ntinki ya rudia duaze ze faida za huwa komora ya wangari parao ni wanawake amwene mwambie mjumba hanyukaya zendongo yarende komorinda yarende komora leo yinu nusu hatu bisomo badua yake na moya rudi yake no murimle shangari mumba dua ya sihonti nimele kafe hau harakifu kabisa باذن الله الكريم يا ربي باذن الله الكريم يا رب يا رب يا رب deno wanadamu warengensi hatu matreka ngarwamba wedua hiyo okaka sone faida walona mo warudua renga zamana za hensi hatu abongari mbushiria woni bahati njema na usiku mwema wa hairi Mwenyezi Mungu yemhifadhini hanyonsi pia mkemengoni mwanadamu mwanama Jawad harumwembe wi mwanama Jawad jatimizi samahani wa mredunga o bala kodinga bo swala ralidi wazo kangari ono faravara ya ukarkaishele ya makati raka wanru majana na majana raka wania monziani na ibala bwana hapa jua movement ya pangwa ni bwana tola mramado Jack Lavan katina ngombi atolika na fakimrada na fakimrada wala katina ngombi atolika lifia alafu ija daraja uka harengere kwili sawa na kiki leo avo yanzende ya hensi bwana Asumani bana alafu ija leo hawasili daraja uka yatoi ari ambao wanzende harma uchaguzi shanga babu hao waandikao ngarambao ngarwanao nezeta buzinu omungonwa na demu mremao koti mwanama Jawadi hujwa oninko wa komorino ndeni ya mru hamandu ewo mru lona zifikira za hatu au ndala wana wakiki wajibanda zao kaya wote wakiki moya mwanzani sabahu ngwanishio amishia ngamina telefoni lo urgent yo obliger semon si chana reji harma point yo bayung point muhimu jerira jisosu kwa maud sawa kawasta ngarjo arjore jema udorenga mzee arjore assalamu alaikum